I'm just going to snap the back. Oh, am I getting on? No pass around! 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 When you espera un momentito porque me han José María Albert. Este es nuestro chef, Charles. Bienvenidos. Thanks, come here. Vosotros representáis el ejemplo vivo de aquellos, mantenéis la llama de aquellos. You are the representation, you are the flame of that. Que desde todos los rincones del mundo, de una manera o de otra, In one way or another, nos hicieron llegar su solidaridad we brought here their solidarity. y entendieron que en la guerra de España se jugaba alguna cosa más que una simple guerra dentro del país. Esta sala que tenemos aquí atrás, This salon, que es la sala más importante del sindicato, which is the salon which is the most important of the trade union, lleva el nombre de las brigadas internacionales como reconocimiento eterno de gratitud as an eternal recognition of eternity a la gente que vino of those who a came Barcelona, que vino a España to a us. luchar por una causa justa. We are very, very aware that the role that the UGT played in the defence of the Spanish Republic. The comrade mentioned the importance of history. History tells us time and time again we cannot trust governments to fight fascism. The fight must come from the workers, and from the UGT we are confident that that fight will come from the workers. He wants to give you Que es un gigante, okay, this is a giant, it's like one of the fiestas that we que have. son muy tradicionales. Nosotros tenemos uno en el sindicato que nos acompaña a las manifestaciones Oh, right, they have a giant who it goes with them to their demonstrations, y os lo queremos entregar para que tenga un recuerdo nuestro. and we would like to give you this as a memory for that. El gigante se llama Pau. En catalán quiere decir dos cosas. But in Catalan it's got two meanings. Pau, paz, Pau, paz, peace, y Pau, Pablo, and Pau, Pablo. que es, Paul. que es el nombre de nuestro fundador hace 120 años. Which is the name of our founder of 120 years ago, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Para que tengan un recuerdo nuestro. Of a memory for us.